Aprangsi hamrem birta kelang bang pu bang pi ke don wan sitame arni kang sama kadam pajereklo hamrem birta thansi bang nili tendoni non birta arjupanik tha ASDC lapen Congress atum chingrum pet pen khiruni Congress asa hemalong phirangke amai ke phapon along Veskar bianglong apen Meghalaya dui hoya puta kachingwai padopon non malong Veskar bianglong apen Meghalaya dui hoya puta soluk sodak tomon ke japrek je kasonsi thekponong lo laso puta Congress lapen ASDC chingrum pet pen phirangke amai ke phapon along non kachari bom BJP sarkar atum Karbi Anglong development wan piglo puke dongka mukam dipuan palang me chotke Karbi Anglong development wan lo puke lapu border ke do akar biara da phan ke kachene ka son si paman de lo pusi ningje pon khiruni pen chesong teron hamran birta 나성로 भारत स्वाधीन होने के पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मारो लासो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का से मारो लद्दाख सब कमिटी इसी दोलो लासो सब कमिटी चे पहले वो कौन आके है के दाम तंगा प्राइम मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई आहिन पेंसी लासो सब कमिटी नाम दोलो लापेन इंग्लों लासो तो हम सिक्सी दोलो आलों का पिलुट पंजी अपन आलों तुम Borilo laso teng paludlo lapen a provision to dolo nun fi la haya 60 dolo arju ke do a tribal a khaitung kaching thuji apan pusi article 244 is a provision salam laso provision teng pensi penangana state danmo lapen 1969 aninkan ASTC all party hillsdale conference APHLC ahin pen kache heri kache song pana joini 1969 aninkan ke Meghalaya kon autonomous state pilo lasi lasu autonomous state ipia hutsi uthot ako halaso hoda prime minister Indira Gandhi aban article 244 e ka implement hutsi uthot ako da reorganization ek utlong hutsi e ban insert lasi Karbi Anglong lapen dima hasau lapen west Karbi Anglong monke la ke thomalo uri pa autonomous state ipinangi apal manke aga provision banke hasut Indira nisi pitikan dado lapen lasong langbom si 1971 banke state reorganization dolo reorganization Assam reorganization act dolo lasong si aku ejhak power mukha Karbi Anglong council pan pajir thulo lapen 1979 aninkan 1979 aninkan ta aku puthot Karbi Anglong autonomous council pen dimasau non ke dimahasa autonomous council apun jakong pithulo lapen 1995 aninkan Narasimha Rao government of penta laso autonomous council ke wan ke congress ahin penta dolo lapen kidam tang assembly election hota manifesto lo top daklo sarkar jong si congress ke seno program ke Karbi Anglong banke autonomous state banke dimahasa pen Karbi Anglong banke autonomous state banke populo Lanpet Chokalisi Congress leader Sampo Rahul Gandhi ke hai mata budaklo alang le social media long budaklo ye nitum ke Congress tum jongsi sarkar ke banoklo te Karbi Anglong pe dimahasa ke autonomous state banke nanti lepo walang budaklo lasi lasolam te ASDC song benta autonomous state si hango lapen Congress song tu masita alam chakdo autonomous state Karbi Anglong lapen di mahasawara pontan autonomous state di pijalam cak dokoklo lapen asolam cak po anali banke observation to state sidolo so non observation state penon litlo lapen non banke jong si congress power wan nokronte autonomous state banke congress party hin banke direct po waran dokoklo lasi lahai katuk kabe alam nitum chingwai pensi ASDC lapen congress west Karbi Anglong district banke nitum jointly BJP against ke 5G a problem motha aputhak ke 5G pan dilum isibe non pinia banke karja West Karbi Anglong district ASDC laten congress atum chingrum pen nangitum birta kapangdak agirpo tum han na chu phate pen nangitum kiwang apod nangitum haning kasam akardom pajiritlo tasniri tum hin pen nangitum han ke phapam lam ke jasemet ke lahendo ke damtang agos siklu upar clearly puthot Meghalaya pen Karbi Anglong ahoy la pher mate loyam si la sodium no puthot fresh
acha soluk soda dalam pi keklan kudat ajoni sinami tum phani tum phapon la sobu thak le tum ASDC le pen Congress ma cha dalam pi kaniji dunai tu ko lasi kedamtang kirong duma ningkan pen pusita me ini tum chini lo ini tum district long that pen kena ala ningkan la so karbiang long la pen me hoi atu ya hoi long pusita me dak chomang karbi langlu ma Nepali itu ala khe dum sabida in samjit si ke do ke thak sidame non BJP सरकार जैसे में हिमंत बिश्व शर्मा आसाम चीफ मिनिस्टर नांगेमान पेन दा कार्बी आंगलंग ला पेन मेघालय अब्दुल होयलोंग के दो आरादा तुमंगोंग इसी पचे होंदे सेरोय का पचे लांग सेले जी फान अलांग तुम आरलोर लो पेन अच्छा का इसी कॉन्स्पिरेसी लसन के क्लेम पन दोलो सिला तुम ब्लॉक 1 and block 2 को मेन पेन दा के डिस्प्यूटेड एरिया को अलांग लितुम पुथुसी ahoy lo solu soda ki sa tomon ka pawang ji panalang itu asu abidi lang ke claim ke dua joine si uthot ke dam tang taring ko ra pli taring ko ra pho taring ko ra frog an pe pinian bus tami pini taring ko ra proxy lo la song bong sami adu ye hoy long ke du ara tumang ke du ke thak ani sam se solu soda ka phiri la son pe si donang ko sidale tu pui ba gala heno la ke state government ta pe ke BJP sarkar tum kachari ke chok che ajok la pen BJP सरकार तुम जैसे में खेसो अतमंग को कपचार हो जी फान तापन के पछे लांग सेलेट लासो इसा तोमन कपा दो जीवन से लांग तुम लबांग सो दुया होयलां थी पुथो इसी डिस्प्यूटेड पुबान के वान थु लातन सो गिव एंड टेक अलाम ता सो पसिल तुम कानिजे पुसनि तो इन पेन जोनां को अथि बांगे चीफ मिनिस्टर में थामत पुलो जे नागालैंड अरुणाचल लाते के मिजोरम फंदा में तुम लोंगली ची मुनिसिपा पीपे पुदेला फिर कार्बी आंगलंग ले बाय को पी पोसे दे मेघालय फान की पी थुजिया काम तुम आरु पेन क्लेम दे लाहेलो ले तुम पिने आसाम सरकार BJP सरकार फान फेदुम इसे कारजु हिनी बांके निली तुम निंगदु ला बांगे लाहेलो नॉन दा कार्बी आंगलंग कचहरी सरकार लादा लोकेला MLA तुम लोकेला MP तुम पुसितामी पिनियान ता हा जुलाई चेक तारिंग को रफली Asam Chief Minister dan Meghalaya Chief Minister atau Chingwai Derapi lebang so give and take walang pandak deadpan Block 1 and Block 2 Meghalaya pan PG program ke klaim pancing deadpan pinian bustami daga MP daga MLA daga CM tu pinian da heda la so puthak kakam khialam atau ninje dun delang la so pot alang litum phan litum sodak pen isi ning duklo alang litum phan pinren lo la so pot kar biang long long le adui hoi kirai kom je kam alang litum ke klaim ke dat ajoi ni ban asli tum theglong non malum si tami puili tum theglong lo parni si agosto cheklo tarik kre trop pusi tami laku jirigende ganatu mukro samatan ahawarta meghaloi ben penang an haru hini ke thamarat wangsi mukro samatan alo malamta longle nang kachiraji pan habit ke pan ronglagi kimji phalatum lapu ta kabor isi dothulu la penako puthor ni tum autonomous council phasame puthulang kokpo जे PCR लो मसासम गवर्नमेंट ऑफ मेघालय पुंपति किम्पोना हॉस्पिटल नन आसिता में दुबो हलो सा हॉस्पिटल साइन बोर्ड सता में ताके कार्बियांगलो को थेक्लोर सिता में लासो पुथा कार्बियांगलो दोमस काउंसिल पेन माता लासो हॉस्पिटल साइन बोर्ड के फ्लोर काम क्लेम क्ले माते असम गवर्नमेंट फान ला सोलाम ला कुल सोदाक बन कपसिनी पोलो सोलाम तनी दुम आइसुल लंगी लासो पक्सी non to bomo BJP सरकार bangela ke karbianglong adui ahoy ke raiko makam ta claim ke pusini to ke jong ponda la so jok si pini non loyam si bule punon ba umla pher bule pusitami hala dakta karbia ragatum hada adui ahoy lo ke do ragatum nepali pen chenglo ragatum si thur thu pak pen la so ahoy ke raiko makam ba ke claim dunang ko pulutante non ladak कार्बियांगलों कचहरी सरकार तबन असम कचहरी सरकार तुम बगे ताके अकामा वेदे निजोइनो ता कसोसनि तुम बगे थेक मनम लासी निलितुमा हिन पेन पिनि ASDC ला पेन कांग्रेस हिन पेन लितु बिसे डिमांड लो जेनन प्राबजिन पेन 1951 अनि kan 13 April ani कार्बियांगलों amhang kapa thegahut adui ahoy kangse ateng pen la so konduri kido thip na je farman uthot nilitum longniadim Assam government pen BOPB ponai posisi demand ponlo lake jatalong lo ise BOPB ponai hinie bang ke kumja kinie long tame ise BOP bang bi ponai ji non sabuda long la so verido sita bacterian pe sa bang proxy la so sini to bang dirta long la si
la long ni jata long ban umja kini long BOPB pontusi la thada ketu long pli la bangso BOP long an pusitame puthot police force la bangso phai kapa babje kam pusitame Karbiang Autonomous Council la pen Assam Sarkar pen masame siang akeng kam deng ponan si pusini tu misi demand pon la si nonda Karbiang MP pada itu misi suning ripon si alangli bangke India that pan isi aron ka selama di parliament lo sigudunlo lasi Karbiang adu ya hoy ke raikom kibnaje farman alangli Home Minister of India pada langsung kutak sodak pan lamhe isi pacini nei lapen ke Assam Chief Minister lapen ke Assam Governor pan sami alangli langsung kutak pacini si Karbiang adu ya hoy solong leke raikom kibji pan ke MP hin pen masitami kengkam deng ponang si pusri tu malang li pada isi suning ripon si lapen ke dakja semet local MLA lapen Karbiang Autonomous Council tum sitame Karbiang adu ya hoy masuk ke raikom kibji akam bangke claim pon paminang si pusri tu malang li tumopan si adiman pipon lo lapen nona tengjong si alang litum Karbiang long ke raikom kam claim te Karbiang long ra pan kang kurji kam bangke claim le si non litum teglong Karbiang long Autonomous Council kachari pon tuliram rong hang pen dang lo tim Karbiang long po men pen Karbiang long ke ba anikan wang atum kuti suri ini tangka bangke alang litum jongjunga ki som silatum ka khoros na hogle dam tame gari ka ta bumi koi thong kep ka pache jeng silatum lasu rara tangka ke chou khalang no rara tangka ka khoros ta lasu silitum theglong no ador kar ve latum bumi koi thong kep gari kai kela nane long ke somolong ta CM pen chenglok MP pen chenglok thong kep gari pache jeng pon konale community hall anu jo ke long kala tum la bumi koi thong kep council gari pache jeng pon pen rala da ka khoros ore jila tum rai sabe kusni tum pini sodak pen isi pache ni pon la so porsi Karbiang long kachari long BJP government atum jasemet kecho ki jun ki lun ke kanalong silatum kapang ting kapat ke ang so silatum theglong lo rongajo litum thekpon long pini hospital abi tuharabi non le dak mukro samutan pendang lo ha ungla pher loyam si wa hawan bedebe thale meghaloi pen towarlang builong po meghaloi pen hospital lang kimlong po meghaloi pen sanang ronot po school hem kimlong po pustame Karbiang long kachari sarkar lapen Assam kachari BJP sarkar tum kaning joino latum ke chokche lapen ke bordar area long ke dua hawar arar phala tum kapanung kup lapen ke latum pan isi kelang rem lason isi hawar lason si ke otang hawar lason si latum pinchong der la so posi pini meghaloi pendak naga chijo ise war sailong lo Asitu marjulong la give and take wa pulisela mo sami isi bangke administrative convenience pusilatum administrative convenience pulutan te kupila dunga chini nei bangke alantum kachari ke joy ke la so adimo long an basi Karbiang long ku chochima dipu tong Karbiang long chochima doka tong Karbiang long chochima jirginde thuke inglong potong administrative convenience aviderno amri chinthong hawa inglong ajo karbido potong atum administrative convenience ave pula so ki puji malatum la so bos inglong hawarapan ki oji pansalatum administrative convenience polam la give and take log isa basis aso silatum kaselam pon bosunitum jong pondo kasi alang litum panitum la bagai chok che pusi nitum himpen jong ponji la kan la tum jong si non Karbiang long kachari pon tim Karbiang long le punon daga MLA daga BJP sarkar tum Karbiang long adui avoid jong si chimuni si hini bagi rupi si hini bagi si bangpan pidat pulutangti la so put hak nitum rapen la so BJP party against BJP sarkar against BJP MLA MP BJP council against tum rat kurpa isi ingtangra kache song te ponchi pusi pinia terang ke mai penitum hinpan pangdak pondek lu